mu kinyarwanda bakaza mwese abarundi muri ko muradukurikirana muri kumwe na Eric Nyandwi kuri UBM TV. Hanyuma umutumire wacu umunsi twamusanze ahantu hariko haraba amatora ya BDUSA. Rekana muhe kaze yongere abaramusenda kuramukije. Ndabaramukije Eric Nyandwi ku kazina banyita Christine Ndoyimana nkabantuye Idarasi. Yego hano hari amatora ariko araba tuwe tukubonye uri mu bantu ntituzi kuri kuritoza canke ko uri mu bantu bitoza bimeze gute kurande gwawe? Mu byukuri ngewe ndi hano nk'umuntu umwe mu batumwe na komite yatorewe Idarasi. Ntago ndi mu bitoza ariko ndi umwe mu bizewe na Darasi nkaba natumwe hano gutora ndetse nkakurikirana nuko amatora ari bugende. Numva ntabwo uri mu bitoza uri mu bantu uzabakurikirana bibera hano. Mu byukuri nge ntago ndi mu bitoza. Nawe bibaza ko ari ibintu bikenewe ko abantu baza hano gutora. Ndibaza bino ni ibintu bikenewe cyane ndetse n'iri kintu twari twarashakishije umwanya munini kuko abari butorwe bose nkurikije ibyiyumviro byabo n'imigabo n'imigambi bigaragara ko hari aho bazakura abarundi ndetse naho bazabashira. Kizohinduka uravye aho imyaka bamaze hano kumbura abarundi batanga kuza kuva mu 2004 kugeza n'ubu nta bintu byo gutora abarongozi b'abarundi vyari vyawe. Bibaza ko hari kizohinduka hano mu Barundi. Murakoze mu byukuri ndabona ko hari ikintu kinini kizahinduka. Ndaguha nk'akarorero abarundi turi hano turi benshi ariko ntago tuziranye kubera ko ntago tuza tujya hamwe. Mu byukuri dushobora kujya hamwe hari nk'ibintu by'amaparties byabaye ariko ubu ndemera ko tuzajya hamwe mu bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'iterambere umuco ndetse n'ibintu bijyanye n'amashuri. So none nk'ubu nk'umuntu atari muri iyo community ya BDUSA n'usanzwe wayiri mu itandukano ry'uwirimo n'uzaza bari mwezo barijya. Mu byukuri ntago navuga ngo hari uwisanzwe arimo n'utayaririmo agiye kujyamo ubu navuga ko iyo ngiyo izaba ikorera abarundi bose bari hanze muri Amerika. Ni kuvuga yuko umuntu wese yemere kujyamwo umuntu wese yemere kujya muri iyo ntuza ya BDUSA, right? Iyo yose ntago ariko buri muntu wese yemere kujya muri komite yayo ariko mu gukorana nabo buri muntu wese upfa kuba uri umurundi uremere kujyamo ugakorana n'abandi. Twumvise ari abantu bavuga yuko iyo ko uratari muri iyo ntuza ya BDUSA ko ukeneye ubufasha kudashobora kuzoburonka ko rutari muri community niko bimeze canke n'ibintu abantu bava kwivugira gusa. Icyo navuga ko atari ko kimeze kubera ko ije gukorera abarundi bose ntago izakorana na komite gusa kuko iyo komite ifite abizakorera no kuvuga ngo nawe uzaba uri muri abo barundi izabiri gukorera. Ndagushimiye cyane ku mwanya ufashe kuganira natwe tukaba twiza ko n'ubutazo duhikindi ganiro. Murakoze mugira umunsi mwiza.